Yambir Punamapu Chandra Sharmana, Sayol Game Peck News Gajana Manipur, Taramnok Sarigasa, Janda Manipur topics say absolute disregard of memorandum of agreement Habaduni, Karamba memorandum of agreement no Hirakanda, University Community Habitat, strike Torum Habitat, but the Hujiki Matam Karagoni withdraw the Labor to the Mushu, Muta, Musa, Manipur University. Student Union, Manipur University Teachers Association, Manipur University Staff Association, na punna changgalam ba strike to yanagi ba porakpani madugi yanabagi ai baduni memorandum of agreement hai se madudi Ministry of HRD aduga varsity ki community educated community ne aduga punna masi karamba hai state government yauna taunakhiba adugumba memorandum of understanding agreement du madu pandena AP pandena ngarang dagi Manipur University ki Vice Chancellors की फम से अमुहना मसिकी फम से पूरे सुटी लोरब मतुंगा हाइबसना मरम ओरकांदा अदुगुम्बा इनगिबा MOA दु ngakna chatrabra MOA du thugairabra natra karim kwandana HRD gi mathakta AP pande lerbra haibagi wafam si mayam tholokpa aduga lona matang hastaida karim kwanda ato otopada hairaganda muta musa se Manipur University gi manungda exist over yaroi aduga makhoni strike auction base masi Manipur University Act 2005 Manipur not Manipur University Act Central University Act 2005 की मखादा मसी याभम थोकते का हाइब सिंह से पुन्ना खनजन बगे तंजानी लोन नेंशन बिर बगे सिंह आगे इतन पंपी बसे प्रोफेसर NG निमाई स्पोक्सपर्सन मणिपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने आई ओजानी माई बुतराम नोक्सरी अदुगा ओजानी माई ओइ लेंजन बिर से प्रदीप फांजोबम एडिटर इम्फाल प्रेस ने तोंग प्रदीप सुतराम नोक्सरी अदो ये थंगना फम मैनेजर बसे प्रोफेसर S टिकन चिफ स्पोक्सपर्सन BJP मणिपुर प्रदेश ने आई तामो टिकन सुतराम नोक्सरी यहां नन बसे आई ओजानी माई दल ताई मतुदी मरोइना inquiry yanagi wafam MOA gi yenguragadi inquiry committee sina ma hek mathau to loidri paw aduga magi mathakta kari kari action lo khotpa yage haibasi sab chana masiki sab chaba report ama laktri bawdi hanagi BCC AP Pande si suti da leiba haibagi wafam dune adu ikhang khanguk dana haiba tay madudi ngarang si suti loirena masana sign tawba ama letter ama khakta ai university ki BC oina muk charge puri haiba wafam se lakpa kan staida maswai se Memorandum of Agreement yanaki wafam du indabane madagi wangbada chatpane lawibra kamai obligation anan reaction tawo August की तारीख 13 तुक्ता को Chief Minister की कोई Honorable Chief Minister की Chamber दा Conference Hall दा yanaki बतु कोई site अनि नि Government की site की ना कोई Center की ना Joint Secretary GC हुसू को अदगी मणिपुर गवर्नमेंट की ना H दिलीप को दिलीप सिंह को कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन टेक्निकल को अदगी अखोई की मुटा की स्टेक होल्डर अहुम हाइतारे मुटा मुसु मुसा को यूनिवर्सिटी की स्टेक सिगी यानगी बेसिदा यामना मरुइबा पॉइंट जी इंक्वायरी कमिटी की कंपोजिशन दुगी मसक्तनी को याम मरुइबा पॉइंट जी ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑन हिम the Professor AP Pande will be on leave during the inquiry period and the appropriate action taken by the competent authority. Haibane sinabi yanagri ko koigi inquiry period natna competent authority amana magi appropriate action do lawba adu phau masi suti da thamhanba haiko masi yanagi basi yang bazan yanare Chief Minister ga hojiki GC husul ga su kam da sanga ga wari watai sana dana mawani noktana yanare an tawre ko next day sida akoi sign tawne photo ga naminare yam harau nare nami humni changna tawbu da next day sida makoi na order si tholoko matam da adu yarok tre ba reflect torok tre ya reflect to akoi si nungai jedre ko adu koi Manipur ki Chief Minister people ki representative minister usipi da bara governor bu usipi da bara na targa karigino adu nungai tre adu akoi chithi cha kharchana yengu tam da mokoi na memorandum agreement di hazana reflect tawi adu ya sonda palaktabe wani memorandum of agreement di HRD ministry masamang na yamna understand tawre mana yare haina husuni email ama thar ebako madu koi restar Manipur University Sigi restar in charge da email do ikoi do uli adu email do soidi tawde ko adugi understanding dugi matungena BC in charge na Delhi da chalaga moi ga unabada su adum haire ko masigi understand adu de fare hujiki order do yarok tarasu email ga tharaktana thajiba piragadi ikoi
adum thazarasi aduna iko strike si temporary suspend tawrsi na iko tawjaki bane ba yang pen gi budi natte ba ko adubu minam gi budi iko nungai jadabudi dum leje ba ko adubu mayam na iko da piba advice ki matung ina parikhaji amta haidok si haibun iko suspend tawr matung da temporary suspend tawr matung da koi 6 semester ge parikhaji even Sundays ho yang na ko extra hour lower ga ko haidoi hoji almost loide na lobe yare ko almost loiba si da koi gi BC Professor AP Pandey si maji suti logi bani hariba ko mana suti se ekhoi di maji forcefully oina piu haiba si da forcefully kumbani masi imply torobani gaina moina dum haibi ko MISRD minister na samana bani haibi adabi haida bani gaina aduna adugi di mana hujiksi tarik kunthra si mai suti si loiraga malai man haire ai di forcefully nati ai di isana sum logjabani ai di suti loire ai join torne na ai koina yanagi badi inquiry period amadi ngasa haijabado adune ma masigi manung sidi university da ma ji changbi rakanu haibane ba changbi rakanu haji ma bu nungsi da bagi nate ba free and fair ko inquiry laina bani hojik BC gi ka du solo leba loan basi ma sang ning da bagi nate ba madu leba material men du shape tong bani registrar gi ka du solo leba ko aduna hoji anu ba BC in charge ma professor Biswanath phami ja to pa ka da phamme ba ko adu ma na changjal ai sin tai kunthar da hojiki memorandum of agreement du phai le torga mana changchal lakpa sina ngasa gi BC ani leibe gi PM da leire aduga changchal lakpa hi jama sa physically oina nate physically nate ma virtual hai mana join tawre si Delhi de kai de no khangde email am thajal le ba email du chu hane ge register en sam ke so da thajal lakpa ni mai da ko ata cheng budi join taw si masala aga che si pinai ba adu masa yaw de ma ji email si akoina virtual ko ma si virtual BC ko virtual kawe ko ada mana thoibu order ma'am je virtual ngate ni ko aduna koina haijabadi ma ji changba ya de until unless inquiry si loidir bhaw amadi inquiry ge report to phongdir bhaw haibani aduna ma ji koina ben tawram ne ko mana force ta changchal pa si university ki community ne yabang amoi MISRD amadi Manipur gi chief minister amadi koi gi governor na ma si intervene to bigadabani haiba ko kaiguma to bi do targadi ai tarik mari dagi koi mari ho yengne ba mari dagi mo koi strike resume torne okay kai khumna badu badi ure duga hojik maru na isar dagi duga state government site gi including governor gi kari gi site gi kamain intervene toroke kamain ma swai si yaukchen birake si yengi tang hayeng gi evening bo yengi ni nataga tang mari dagi resume to wi nate tang mari gi bau tang mari gi nun bau ko yengne ba ko adu gi evening da law thokane ba okay taw tiken lai wafum se maru na ngasai gi memorandum of agreement matang dum la memorandum of agreement matang du ngak na chatpa maswai si HRD gi site su representative kyawro kanda aduga university gi mo agitating community stakeholder au mo yawro matung aduga madusu karawai de harakanda chief minister ki in presence hai batai yan ki bagi si sign tong ki base sigum badal ri bo phom si je punna subsal akanda ngasai gi pande na ikhang khangokduna ngarang se charge lore ai hana suti le rubuni hairak pasi maswai si absolute disregard of MOA to Tabra, Nataga Karim Kanda, Pande says something above the HRD, Matak the Labadona, the whip him over come over. Monsieur Aina Kanga Banara, Nataga, I want the Pangsari Basoi Shang, Tauraga Yauri, but documentsina, Honor Abzala, Quagi, Mutagi, spokesperson like Pediba Professor Johnny Mine, Patoi Basi, Hariba Memorandum of Agreement Sigi. The Mr. Soitonari Basi, central government say, Anona represent Husuna represent our Adwakisu Commissioner of Higher and Technical University, Quagi Dilip Natawi, Somna Kantana, Mutagi President or Professor Tomba, Adutagi, Sidesida Jiban Kumar, Masina, Musagi President, Adugamo, Ziki Tayamansina, Musugi President and a Soitone. Sigi. Mari Suba Di Haitare. Mr. Yaul said that during the period of inquiry and until follow-up action taken on the inquiry report by the competent authority, preferably within a period of 15 days, Professor A.P. Pandey will be on leave 5 and up. Such a particular period, preferably 15 days, the reports and the high Sima number 1. Number 2, then Professor Pandey Suti Lipam Grant Torise. August ki tarik ani dagi ahan ba thok paduna August ki kuthama thoi kanu sa loe mangun suti grant torise adu amuk tarik tara tuk to tongoru sing matung in hairu kuthama thoi tu ta loi bagi matam di sabadum sana ya
aduna maram moiduna magi shuti loira kanda magi normal duty gi part of his normal duty ma layer ga sai joining report ma thagat pani haina itil lawi masi thoidona violation kanu walaite aduga sidai sida sai ki lerisima laini de hai laini har ga su preferably 15 days tane ba aduga shuti so de loi bana karigo man ngarang se join torm da targeti sai ki sidai sta unauthorized absence sama maonda thengna gadori se masi liable to be taken of disciplinary action ko sidai sta service rule gi matung na lokot pa ya pani na mang lak pa na tra ga lak ta basina sidai sta thoidok pa iti koina pa me pa inquiry tawhan pa marale mi puthok pa marale mi do magi logi matung na phangam to punamuk phangba da masina thoidok pa kai ba pi di ne ti law ha okay tamo maram de kano ma suti loira ga suti kano tokjara pa tane okay tamo yai tamo ai mathang no taw pra kamai ubi maruina preferably 15 days hai bani adu am supali madudi inquiry si hek loidri bo haibam di pali inquiry still hobodi natri hogdri banina inquiry de hogdri banina matam gi oreba development hogdri bagi phibam sing se e ngasai AP Pande da maswai se mangona yahon da banara natragana ngasai gi total disregard of MOA do ina ubibra natragana HR de kai khumna da ba haibagi phibam sida ubibra natragana something like paw mi phong da bagi mami ma tan bra aduna maram ore kana chamam na bam di create tawra su Hajiki batang sa khoi inquiry howdri na adu adna clarification na chapchana sengdona mom changbrai khale ga sai hajiki hating wari sa thorpa idea ne ko ke man lai si magi suti lore report of jaramaga adagi inquiry horadi mu chake haibra haibas mo adu mu khando phare again khando tagere khoina head presume to sia de na man lai si chumagi adubu ngarang na tholai man tholai chi singji urogadi ma deliberate oi mo ni changbadi ure khoina kana sida ba deliberate lege mukke habi mo man ba ni changi adu khoi man bi wani oran do se ma de chumagi suti lore la ya inquiry as it turns moto inquiry man ma sudi pini ha do inquiry hodri mina pe sudi leite sudi tadi ma sai report to lak ni ha do oram bagi chance possibility do khoina adu hor concession pibam thok prai khale targa anu clarify nang pa mi kari no nang join to lai ra na inquiry si to ro ren khalira ha bi sing ji ma ngi ma clarify ma tholo tagadi ma answer khumdragadi ma ran le heavy amus leidra chana bim le kono ma hangka nang clarify to wa to tagadi na kotai ai law ha kan lak tagadi ai against the verdict abigi da igon ai ni sa hodra ai ran habam le mai to mo su pb ra ga na sendo nang lai si chuma join to lak pa nang suti lo ren join to lai ra ham bi suti to aduga inquiry hoga mu suti lo do lo hon do ra ha possible kan sin hon chang brai khale aduga ngai gi mana aina hana sai gi tholi ba si sing yeng ra ga di ma se dum kitang di deliberately sa muna rege heavy mongi manbam di yawe adu ma khaji ga di email changdri hairi adu email thare ma gi ana ma do joining report ga email thare hairi adu ga haji kan se tobu di khoi gi email si su court admissible evidence in lawre go thaina khoi samna ha khoi gi underground ma phari kholi ma email li phabu se yawnari na adu ko kana na su accepted kana lawna re se email gi email thawa isru soiri yaw de su ai gi account thole ni zero atop account thamna tre do amai to rina admissible do ni adu sigi legal kana ma su angle ma su kupna nei na horaga khoi musagi nadraga mutagi su haine gi na horaga ma pa mi skari su chap chang khonu bon de phawra khali ta sena sa her mai na legal point gi khoi lal horaga di ada khoi mai legalism mai to khon to jo ni hai lai ma di khoi na hai ru da kitang lebang cha ta ta hogadra hai pos kitang khana u phai ta sen ma re jumna gi ai suti loren lak jabni inquiry je hodri inquiry lo hodra gi sum suti le yo hai ra hai be pot ma hang kan sita answer le hodra gi no idea na mo na ma si clarification to ro hai ba hai ra mo na warning oi na tra na notice hoina piraga ga to hon chang brai khali da to bu sida mutang mo san to dra su sarkar su to thok prai khale ke no leba irang thok le rim ni na aduga law and order problem su oiram ge tor bagi films later oi oiram ne adugi law and order problem lak ni kan si central university oi jarga su state university state government ge su mathok chong le na ada hagi vice chancellor sida nang lai si chumni gi city law and joint or maga inquiry hore mu chakhi dora na ta nang jem hada mung dar gen lai hai basi sarkar su sing don bam thok prai khale se ta sing do ro sing do ta ge nang lai se lakhom thok den lo ni na among no sim thawum thok prai khale adu adun dar na khoi gi university act ki makha lai process ma dung na vice chancellor ma thak da kari mana to si vice chancellor su director consider action lo ya ponte ai sum ga sai mi am da mai ton process si padana follow to ga
करी कमाई तौर रिप्लाई तौसिगे हाइसे खना होरगा तौबन फगदाइन खले नत्रगदि आइना हानसु हेदा एग्जांपल ओइना पिजखिदा नागालैंड यूनिवर्सिटी थोकी पोसिसे सिगा हाइपे मानागदोरि तो होजिबो वाइस चांसलर काननसी यानदी ना मयम स्ट्राइक तौरे चंगहलोय चंगहद्रे कांसे सेंटर ना फरे फरे दुइदि मा दिल्ली फमो वाइस चांसलर ओहिले अब हाइ वर्चुअल वाइस चांसलर का हाइस मा ओहिलगा माइ टर्म लोय होन ओहिनखेबा अमाइ तो कांसे अखोइना मुता होगी नत्रगा मुसा होगी गनसिदा स्ट्राइक से कमाइ तौरगे अखोइ यूनिवर्सिटी थिंगजला थमगदरा माना कयुंबा पांडेसी दिल्ली फमलो नंग वाइस चांसलर ओइन फंक्शन तो नंग ओर मैम साइ थोन हाइ कांसिदा अखोइ सुम थोन सन जलेब अखोइ मांग जतोइना दमाइना सिजु खितंग खंदा होबा फबराइ खले दजि अखोइ स्ट्रेटजी जो या थोरगा सुमाइ मरमदु बोरगसु कराइ फावबो चंगन बादु कमाइन थेंगना बाइ सिसु याथोकपम दि चुमगनि हैबनि सो दैट मस्वाइगी स्ट्राइक मनुंगदा मसे ममांगदसु मयामदि मांगरे अदुबु मांगबसि मतम मोइना मांगिबनि अमरोमदा हादि मांगद्राबा मखाताना मांगद्रे वफमनि ओजानि मै थमै वफम सिंसि सप्लीमेंट तौनिंगबो ओजा तौबिबो यागनि अदुगा आई साइते हंजनिंग से मरोइना इंक्वायरी कमिटी की मरोइना इंक्वायरी चथबा हैताइ फिल्ड इंक्वायरी ओन चथरकपदुगी फिबम दुमदि हुजिक मौक्ति उद्री यस तांग तरुक्तगी हौगनि हाइबे फिबम सुलेरि स्लाइड डिले म उबिदबरा नथगन स्लाइड डिले से थवइना स्लाइड डिले से तौरब जाला दुगा डिले दुना मरम ओरकांदा मसिगुम्बा कंफ्यूजन क्रिएशन है बताए हौद्रमिना ए चार्ज लोगे काय फिल्म सिसु दुम याहनबा ओहेनबा फिल्म ओरक्रा कमाई ओब्लिगेशन नंबर 1 दा ngसाई कोई जाते केनसो पंबिखिबो को कोई प्रिफरेबली 15 days दो आई जु यावजी हाइजरियो को अदुगी चीफ मिनिस्टर मरी मार उनबस आई लो यावजी को अदुइदा कोई 15 days सी पनगनु ओपन एंडेड दम थमु हाइबो को अदुदा 15 days इज जस्ट चुमलगी खर थंबै वानी थातौ चंबो ये तरे चंबो ये इट डजंट मैटर को सिदी होंबा याबो पोटनी को sum ama tambai wan 15 days da loibangam da di 30 days chang bai 20 days chang thatau chang bai no problem preferably ena kon sum adjective ama di thamme ba ko simai tongna dum takpi khia ba aduga hujiki order ji tholok padana 15 days do mo hairak tre ba 1 month mo haire ba ko hujiki order ju ta ko ko ji aduna masigi numisidi sum convenience gi pangai haibane ba matam khargi ko masida yam kanna stick to bodo ai argumentation do kitang ko ta huning de haitare ko masidi convenience ke ameta hapchen de wane ben misidi ko 3 months chang bi 4 months chang bi ya ba question di koi gi appropriate actions taken by the competent authority adu bhaune ba ko koi gi se some dai inquiry du loidri bo bungi from the inquiry du na maroina marale ri haire di action amu log dori ni marale ram dre haire di oda action amu uru dori ni but until and unless inquiry committee completely is tax haibani aduga aikoi gi hek strike je horpudagi aikoi ne stick to point amakhakti layaba ko stick to point ji kan AP Pandey is not allowed to enter the university haibane ko ma BC oje yu oroi to enter the university until unless haiba ko sigi case loider bhawa inquiry si loider bhawa report aduna si aikoi gi hanadigi lakpa demand ne ba si center ju khangi chief minister ju khangi governor ju khangi adugi matung ina memorandum of understanding ji yangai ne ba hai ba VCC na ma gi point gi chumam masu lalamaga ju moine advice to bu yai MISRD ga advice to bu yai nang ido lali si simai to nang mu nang gi lipto mu extend to until unless inquiry policy ko sine ba huji adu moine ju haibi ya ba maramdi aikoi gi in charge professor W Biswana sina MISRD da chatpa matam da moine hai eba nang si thamari adum weragdoni adu manung da anoba BC ma khalagdoni don't worry Pandey won't come again ko adu chi du loi ul eba akoi gi memorandum of agreement CCC mayam do thajiba su pire adu maharang nai khoi da tammi ko koi governor unabuda su governor hai Pandey is the history ai hai haning da baneba don't mention the Pandey's name again chief minister unabuda su dum hai ma mon la ro education minister do unabuda adula si panga hajal libra natraga at the time ko darkar opumatam diri moje advice to biba chumdra sinida striker singna agitator singna hai ji sini mo yam lan badinati in order to have a fair ko inquiry yaragadi changirakanu haibani aduda magi lipto tari kunthra do lorombajo amu extend to buda kari kai another 20 days or 1 month ko okay thank you ja thang mathang nong dum lak che ge ja du ga tamu ti gen da lak se ho jai tamu break ke matung da lak sap tai
ब्रेक की मतुंग द इम्पैक्ट न्यूज एजेंडा मणिपुर येंबिरिबा पुनम के फम द थुन पुतुन लाक्सके इम्पैक्ट न्यूज मिंग तादुन लेबियो ब्रेक की मतुंग येंबिरिबा पुनमकपु अमकन ताराम नुक्सरी तामुति केन हुजिक लाइबा वफम से समम लबम दि थ्वे अदुगा करिम का दंग साइगी प्रिफरेबली 15 days मटु लेटर ऑन 30 days एक्सटेंड तो वफम सुले अदुगा अमरोम द हारदी इंक्वायरी लोइद्रिबोगी फिबम हमसु पंदि पल्ली अदु इंक्वायरी हुजिमक्ति होबुदि नत्रि अदुनसु ओरंबा यायना तामोते केनसु पोली मदुदी आई छुट्टी लोरेन हलपनि हाबि वफम इंक्वायरी दुमक्ति होद्रि मरसु 2 मेन इंक्वायरी कमिटी मसु सेमबनि अमरोम धारगा याम आवंग थाकिनि हानगी बीसी मा तेजपुर की यावना दुगा एक्टिंग चिक सब सिस्टम यावना तौदोरे इंक्वायरी कमिटी नि स्वाइस्ता ngасai की सेंगदोक सेंजिन की हाबि ताय मदुदी ए नांगे छुट्टी लोरेन हलकपा ओरमगसु इन गुड फेट तलर छुट्टी लोरगा हलंबा ओरसु तांग तरुक्ता होदोरे इंक्वायरी कमिटी दुम हौद्रिबनिना स्टिल लिप अमा पीबगी वाफम सिंग करी सिंगी मयाम अमा लाकपा सममदब सिंसे सेंगदोक न हाबते क्लियर पिक्चर अमा वहननबा इनिशिएटिव से तामुतिकन कनाना लोगों से खनबिगे से डायरेक्ट क्वेश्चन दो आंसर तौजद्रिंग दाई कनु थम सके आई से बीजेपी स्टेट यूनिट की चीफ स्पोक्स पर्सन होइना सांग लेरक पसिना अदुगा अमरोम तम मणिपुर से बीजेपी न लुसिंग सरकार मगा लैपगा अदगे मो दिल्ली दस एनटी के गवर्नमेंट मा बीजेपी न लुसिंग न लैबसिगा अदुगा हारिबा थोदो वाथोक से एपी पांते हाइबा दिल्ली के अदुगुंबा एनटी गवर्नमेंट ना हाइब तारे लैरिबा मोगी मतमदुदा अपॉइंटमेंट पी के नुपा अमगा मरी थांगना थोप थोथोक ओइबनिना अखोइना खर हाइबसे मसे मयामना सेंगना लौबिरिब्रा लौबिदब्रा नत्रगा अखोइसे अखोइना से एपी पांते के तमक तो किलोब लापसु नतेब तसेंगमक्ति अदुबा आइना सैसिदा आइगोंदि यामना कंफ्यूजिंग वा याम कना सुंगांगते मरमदि करिगिनोबु आई सामक्सु साइकी मणिपुर लैबा से मैथै मचा मनि थोइबा थोदो वाथोक सि यामना नाकन नाकन दा यामना मल्टीप्लाई तोक्सलगा मगा conflict of interest mayam ama punchalaga tobane se khoi punam loina khangi adu sumaina khoi ge viewer mayam sing sing mamangda akhak pa leitana punam loina haina basi su nungai te adu ai masai ta mati wajani mai da se khoi ki anchor ki through da mang chaning hai तारीख 13 अगस्त की तारीख 13 मेमोरेंडम एग्रीमेंट से सोई तौनरे सेंट्रल रिप्रेजेंट तौरे सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट तौरे स्टेट गवर्नमेंट की कनो द विटनेस होरे यूनिवर्सिटी कम्युनिटी का कनो तौनरे मसै से पॉइंट तरुक याना खै होय शूटिंग वासी शूटिंग नि अगस्त 18 दो लोइरे सिटी मसिदि कैसु चेन बे यादरो फोर्ट मनि 18 दो लोइरगा माना लाक्सबा जॉइन तौरबा खोलबा मदु अखोइना खनिंग मोम द खलगा फतनबु खलसु फनबु खलसु इट इज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी मसे एम्प्लॉई मन तो हम तो थबक अमने मखा ताबदो मु कोन मु खनगी से आइना हंगनिंगी सिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट मा पॉइंट तरु की सोई तौनदना लोइरम कांस्टेस्टा सेम डेज देस्टा जुलाई की तारीख 15 दा थमखिबा अदुगुंबा कॉन्फिडेंशियल होबा अरोनबा पॉइंट 53 की यूनिवर्सिटी कम्युनिटी न थंबा सोई तौदबा मा डिक्टेट तोवे मदु अमो इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 14 पॉइंट्स ओनली पॉइंट 13 मरिदा हंदा लेबा पॉइंट 13 मरिदा हंदान बसे मसै यूनिवर्सिटी कम्युनिटी की लरिबा अहुम सिमंगना सोई तोवेबा दयामन तोवे जीवन कुमार तोवे तोंब प्रोफेसर तोंब तोवे हाई बसे से यामना गिनिंगाई होबा यामना तोहैदब थबक मयाम तोवे मरम दिसै से हौजी गेंग बियोबा सिदा लरिबसे साम किशोर से कनागुम सीनियर प्रोफेसर अम बीसी ओइन हेक लागदी अखोइना थमिबा डिक्टेटर पॉइंट 13 मरिसे मसि स्ट्रिक्टली फॉलो तौदोंनि हाय अदुना मरम मोइतना साम किशोर से मासे सोइतनो मकी रसार कनुस्तगी लौथोकदोंनि नंबर 1 जॉइंट रजिस्ट्रार ओइना लरिबा सिगी ट्राइबल अमगक लैरिसे मसि लौथोकदोबनी अदगी आर के जोटिन इतना डिप्यूटी रजिस्ट्रार ओइसे मसि मसि तांथोकत मसि लौथोकत अमदा ट्रांसफर तौथो एग्जामिनेशन द तौकदोंनि हाय एनीवे फमदुदगी लौथोयदना फमदुदगी लौथोयदना मा तारबने तौब नत्रगसो मसि लौथोकदबनी हाय अदुदगी अमुक दिन की लैरिबसे स्टैट्यूटरी ओइबा कनो नते दिन की सही दिन कम्युनिटी से मसीसु डिजॉल्व तौथोकदोंनि इमीडिएटली तौकदोंनि हायराबा सुमायन सु मथंग मथंग चेप्सन सिक्योरिटी वा मथंग मथंग पलक्तना लोइन मक्स पोसिला कांस इरोइ लबदि देयर विल बी नो विक्टिमाइजेशन ऑफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग पार्टिसिपेटेड इन द प्रेजेंट एजिटेशन फॉर रिमूवल ऑफ एपी पांटे सी इंक्वायरी की पोलन सिबो सी मदुगी धमकता आइना कंप्लेन तौरिबा आइना मी म मरा लेरे मागी मथकता मसे विचार तौबिरो कंपिटेंट अथॉरिटी में विचार तौबिरो whether he is mara leire lower sin natra leire lower se competent authority में proof to view हाइदने strike तौरगा agitation तौरगा
मधुगी दमक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमिटी में चौब मी अनी खंदन सेमेरगा अदुसो अपाम पुनमुक तो लोइन तौरगा लोयर कांसैता सिगी डिक्टेट से करी थादोरपनो अकॉर्डिंगली सी डिक्टेट सिंग मतुंगिना हेक पाइपगा डीसी इंचार्ज ने रेस्टार से लौथोखरे अदुदगी दी हरिबा चौटी हरिबा से जॉइंट रेस्टार से कदाइदनो थादोखरे अदगी डिप्यूटी रेस्टार जोटिन हरिसे मा मसाबकती डिप्यूटी रेस्टार ओने अपॉइंटमेंट पीबनी डिप्यूटी थादोकनरकपा अदगी मतम दुगी तावो तिकेन मरक थाना आई कितन थाचौगे तावो नुंगांगवे सुकाइदे मतम दुगी थादोकनरकपा अदुगा मतम दुगी ngasai actual development haibatai taseng oihuribaduga thadoknarakpa leiriba phibamsing khangnarakpa unarakpa sing mayam thiyorokanda tawibudi madugi phibamduna la akana tamo te kenchu pandi panbireni aduga men oina hoi yaunaghiba tawnagiba ngasai MOA leire matung to sumain thagali khokali haibagi ojani mayam du ofom nuri lai di aduga aigi saite onati matam su ten banina taseng gomukti ngasai gi charge law police number mo ka na samam na bama create tawbra duga kari mo sekdok sin khal lerega di damo tawogi thamak do yaning di habdina taba thokla amnina masisu thokle ngangnare puthokna ngangnara amina sigum basing su lei habagi tamo su pen phongdok pirakni no problem but aina particular point to chatting is na ngai gi matam sin ten banina nanghoroi dra na pakacho wa phom ni damo ini set to kamain to de ge aina haisari di sai sa memorandum of agreement se masi violate tawre hari se kanana violate tawno memorandum of agreement to yaw point taruga saisida only preferably within 15 days in Haireko. Mount Suti Pirisi 31st August Babu Suti Pireko. 31st August to Lurkana Wanda Laga joint Tosile. Go. How should Makatana say I saw the minister Taki, Natrega visitor Taki, Rasapati Taki, Nataka Marila, no Pulmuk Taurega, Kaidano, Friendly Tamo 15 days to put it inquiry the men now initiate to get I don't like it. Madam Fandragati, Hydro Bakers to Canada. Okay, the way to get out of going with the professor. Ozani minus one Pirakan Kali, the one hiding in a Sakitan, someone of Secret on the Haiti, Kitan clear picture. Macho into my joy to Robaga. At the Itali Kutada, Topani Haitana, Torrent, Restars in a professor, Torrent Sicina, Amu Maxuti Chango, Pitokre, and Mohire. At the Mama Sasha Sulaka and Sajita, Musa, Natrega Muta, I was say, Masia Quigi, Labor University, Ekimatuna, Labor Toko Port Nate. I don't know, Masipe and Taure, and strike the Yawatargadi, disciplinary action is bad. Provision of service conduct rules that we matu in alone and masu ben toxile. How she lady say stop. I don't know so my doctor. I quite still have complications here. Quite some samba. Mission Momo in a university normal support in here. I quite announcing a public tokening here. I don't know much responsibility fixed or by either agitator high hero, not a regular high hero, AP Pandi high hero, government high hero. Put a maximum in Naga Papa Porma Pona Bugim Hota. Magi Bonal Victory said Topayana Bucket of the Tori say. It is not sincere enough. It is not honest enough. Kari over says the Pande make live home the Tamo honesty to later about sincerity maintained Sadang Nabama Lagati Central Haitari Central Authority Habum Delibum Toktabra, control the Wom Toktabra, clear picture public. Why my losing together? Narang any TV, any TV, Sandra ever got it, Labusina. Pandeta Kanutorga interview. I explained to Pandeta interview the Pandena Commission Kainobo. I used to say Tarikutama to the lawyer. I don't know if Tarikwanda luxury is joining to Wadani. I do I get a about the inquiry process with the Hoti. I do hope another out of a competent or 13 law matam. Nansuti Mahalo to the Ribana Tranka. I do I get concerned at tea. Okay, I will compete in a lower Kanamado. It is binding to me. Okay, I can a man number a second of the token. I come back again. Tamodum Laxakitamo. Ozani, Matam Logo. I explained to Jerry. अखोई इनरिबा मेमोरेंडम एग्रीमेंट दुदी कोई MISR दिगा कोईगा अखोई मुटागा तौबनेबा को हुजिकी अखोई ने पीरियो पॉइंट्स दि कोई वही वन इबेवान एबा मसिदी एनी प्रोफेसर दा BC इंचार्ज ओरे पयाबतो सिदी इंटरनल मैटर नेबा सिदी इट इज विदिन हिज जुरिडिक्शन हुजिकी BC ओगेदुबो मीदुगी जुरिडिक्शन मागी खुका पिदे लेबा पोनेबा अदुगा होल मोटिवेशन से मी अमु विक्टिमाइज तो याबगी नतेबा मसिदी कोगी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी द मतिंग होइनबगी दमक्ता सिगैदी ngakpiu हाइबनेबा सिदी कोनी स्ट्राइक अम लोइसलको मतम तामजन कंडीशन खरदी हुजिकी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी दुगी इनेबा सिदी MISR दिगी इनगदों नतेबा सिदी इट इज विथ
the person who will take over BC in charge of it me to ki maraki internal matter never adu masigi se ekoi strike ya mamang di pi grabane ba sigi se sidi mi am the pibnete all the senior professor di yen grabane ba hayeng nang na BC in charge ke no werga di si respect to bi hoina number 1 da koi gi M Samkiso haibe restar si maji wazani ko maji BC ka left right chamina ba koi na crime to we na khali se with the help of Siam Sinevako. Aduna Masi temporary 30 days during the federal inquiry city ma department Matamkar Hanbi Hibaneva. Only 30 days before. As a mind of the Atopa Restar, Deputy Restarga, Joint Restar, Anileva, Arcade Jotineva, Joti Heavenga, Moko Isuneva, Mo Humzineva. Koyam kind of Bisiga, Pullaga, Akoina Nazarisi, Mo Humzi, Arcade Jotin, Library, there are Jamison, Matamkar, someone who post Natanico. Aduga Adigi Jotisina library the swine of the Matamkar only 1 month in ever. Must see any department the Sitoneva, Tabelam the Tanto Tangiton. It is only 1 month during the period of inquiry. Whole motivation in order to have a very good PR inquiries in the motivation Patabana, other opportunity must say. Bad intent namta yauti hai I am wrong to like se kya tamu mo hojik le iba present situation hai batai the present twist of development hai batai ma so I say Manipur University diam khatang hoi ba duga Karimpan the existing of 2 VCs 2 register adugumba gi chaotic condition duma create torobra duga who is responsible to answer to this present situation tam see chaos is pretty issues job na ba hai ma genesis job Oja Haziki Vice Chancellor si attend to the university like thing like I said upon later. I idea kui university report tablet with the Pandigi ICC seminar organs the Punta Hone Matra or like Mina Banhapunico. Quiz the Yawamunatana. Tamila Educatore, you are to later. Hey, I'm saying Haziki seminar important with the moment. I might we put Hadigi neglect the we put later. Adu issues of organs that way. University manung isu my friction lay edri atapun are historic manungi confidential paper ka thona imam sregi di kharedi odum ore na friction ji apam pam da hyposida rule of law ji punga chatra gusu aina pandri lok ko dogni haibe mo am dikitang ubodi yawa su no idea asi ubisi so ado ta sena hari da khoina university actually jare 2005 ki asi matung ni chalaga ana da na khoina asi sendok ti hari so sendok ki procedure le na sendok ga si matung ni chabina se na me plop ya me ya kan da khanna bisle jo ina Natabila Quimanum does as you or to have motor agri side of the or so am the also friction and toner never sipo the caleva. I don't say a quick Emi Wanunda Union Semia day and had the 100 VC GM Tolis. Hana Nasir and Nassi. I see how I get the Semia has a semia has Yodi. Semia have Yodi has a semia has Yodi. The man had in the bit of legal opinions organizes that. Came of Heidelberg Mohimsra. Legal opinion Haragati trade union same as human rights only. Human charter the right to form trade unions, human rights only. India's signatory or in human rights charters 948 UN adopt the Usra. Other than Hague union same to the CCID have the demand at the higher DRO. That's in I move the I do a high legal interpretation has ye lay over the Adua Emu Apanunda Highland for Ganto union same Yadi and Hability Haragati Yadi Hability Habugi Amusleda. Came ahead in the silent day of Homes away in the bit of ideas. Adu the Huina Hanagi President Miam, at the Hana the judgment Mambianga, silent or Mauricio don't hide on him. At the Yanga the silent Homsra Kairo Hagati International right immunity, international law Matumina. Union same city and Gadoni have his lay. At the same Baduda, Yati and Harry City, getting land by the Kalena, getting man presumptions over Port Harmony. Adu Unity X has some parliament data. Karigunda department Namna, my university body, but some later now, Executive Council, the claim Seda. Came another way out of Vicina, my judgment Lani, judgment final Nadeva. Sees Masaka appeal to this lady. Aruga Kayumba business mana high electricity, Kadogi heavy process, only mana Hatamas judge the same hierarchy. And the sea process and pull up coming Naraga, rule of laws is the said rules he has Congress and Peruga. Hazito see Magi
hana thole bi si sa ngasi thole aduna khet hen ko ma si musa si ade adigi muta si ade aduna mo excel loni ga si man man yaw de hai do yaw hazigi union semba ya hen yaw de hai do ya de hai bis yaw de ade ma international law ge yeng already union semba si right amane hai is laid adu so minus ha ge mo phe do ka tasena khoina angam amba inara ga di yamasu chaos hen jalagani adu thokta ba rule na kari hai ge law na kari hai ge law ri yani kon law se ko mostly adu se ko dare adu si masa khang na chatna ba ndi phawrai khalai Okay, thank you. Oja ni mai masi last round hoidini oja. Patam adum yam sang na tab yai maru lo tai madudi baron hujik se anoba order hai tai order se hujiki oina di BC Pante se khoina suti de sat khen loba aduga mana tholopo order amta haiba injury haidoribra natraga na muta musa si leiba yaroi 2005 Manipur Central University ek matung ina leiba yaroi kain haira ko phom se kamai dek to bining ge number 1 da ai dum thamjage koi gi university ge stakeholder hum kanam le hudre magi maga matung ina mwe amani natana duri masing thabi adre ko koi na united way da ko koi le ben to khaba BC se ko mana muta musaji ben to ri ga je koi mo lo de ko singking ha da ko yang kan bo hai du ram bi ai ko man ton ba to yesu ko we don't care koi na ma je ben to khrom ne ko number 1 ani su ba da koi na ma ji hu je virtual BC mo wa lo ga BC ne lo re koi na from the koi the statement is thang kre ko ma ji not allowed to enter the university until she inquire lo de ko adiga aroi ba da ai na hajen ngi se ai ju Delhi da sai tra mai le re Delhi gi koi gi duta na Delhi University Teacher Association yam kan ghab jani BC to na magi manak to da moi si asum strike hu bi ma sabi sanga ma sembir thami whatever you want to do you simply sit and you shout this kind ko adagi JNU gi moi BC do tari ahum da moi tawraga BC do tanthokadau ni haina moi hujik JNU gi ko Manipur University to thokro any establishment any university teachers ki union lady adagi guta ai guwahati da sahi kuni thoi le jarame guta koi gi guta na strike of the BC gi manaka maye pal koi law BC do chen thoro koi marak da fami man haning idi kaino okay I understand your demand aduga I also belong ko teacher gi community gi horopani I no strike to yauni na aduga noi gi demand to pibam jung pida by that is different issue aduri khanaji aduga I will join na ma ji phammo yawe ko aduga hujiki koi gi ya mathung huk tabi AP Pande se mana tori base ai undemocratic authoritarian haidi yamna mong ta da koi dictator gi type ne ba koi ma gi success oi roi koi waja me am loi resign tor ma university je ran to ngong godro ma gi oi roi da ba koi gi yam pang bo wa khan ne mana hujik sifai thajal laga ai koi je phuga eraga university je hang to oga ma ji tawna ba ma kan honari Manipur government gi sida sifai piona mathong thai government ne yabi da mane adu ma ji tawna bo honari adu ga mi jing ji ki helaga ko saine dai la phokani ga ni ki hel ma tawna ba tok ji suno ba ai koi gi demand si da gi koi na chali ba khongjang si da gi pa han to ka da leite ko adu ga koi gi mayam na pi ba koi gi advice pi ba dure koi dum lawi par ka haido ai koi haido i chahi mang gum ji dum tawri adu dai dum tawri ba koi we are listening ko huji ai koi amuk koi gi yani social organization group mayam club mayam koi mu invite to dori adu ga mu khana gini what will be our future direction definitely this time mo na koi support to work in na khali thank you tamo tian loshal pagi question se question mak oin lobi dra shwe madudi BJP Manipur Pradesh ki stand hai batai baram dili bam se thupalina ai cha digi makha da lebani Central University to adu shu oire be phibum se kitang chamam rabam di thon badi male chamam ba thol se kitang chamam ba thok tana ba common people da su aduga oire be phibum inquiry committee mak su haudri banina stand se kamai thambininge aduga any kind of suggestion appeal kari thambininge su ai nga sai so haja badni masu matang sa mo chi pong pong no nindra bani adu bai na haja ning ba mana am samna complainant mo oira ba adu ga petitioner am oira ba maduna bisar to bi oina har ga bisar petition man oi be se tauna de to tibigi mapama mata in the history of the world tauna de ai koi gi handa kisi de ba complainant su oi judge su oi authority su oi pun mo loina oira masi ai pande ge wadi I don't care for pande absolutely kaim khante ko to but di Manipur University se
for the last 2005 the heck central university all patagina idea dum haya 2018 bau se all out cleansing am to tong ne tikadar mayam na tawramba adagi di tokan mayam na kano tawramba pot mayam ma adagi di tokan ba CSO mayam na tawramba lanai kano tawramba kolamba madu ki tamak ta hoji hoji NIN case tikali ba CBI na changi ba port supply tawramba ga mangi ba adagi di immoral indulgences mayam ma tawriba kol mayam se all out cleansing am since 2005 to 18 bau se loina mak to thoga madu mara lai puna mak to loina kan to gar kanda छात्र से कितम तक कोई फ्यूचर की तमक असेंग यामना असेंग इंस्टीट्यूशन में ओहेनिंग बै वखल दि लैयबा अदुप सिदैस्ता आइना पाम ताना बंत्रग पांडे पाम ताना बदुदि पांडे ओइगे यो नॉन पांडे ओइगे ओयो मसिदि मयाम पुन मुख यामना कमन नोब पोतु त तहनिंगेबा अदु सिदैसिदा सि कॉन्फिडेंस थासि अरोन भाइब नत्रने सिबो अदुग सिदैसिदा सिबु 18 कन 16 सिमक त कनो तोरिया फार्म तोरग थादोरे सिबु नतब्रने अदु वर्दे हेक तोबग सिसे सिलोक थोकदौ सिलोक थोक अदे यों जीन्स कम्युनिटी से डिसॉल्व तौदौनी इमीडिएटली हाइरि अदुग मी अनि मदे डीन ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर अनि सिना तब अतै के दिलोइन रिइंस्टेट तौदौनी कारी अदु वर्दे सिउ सिउ कारी केन तौबगी दि खितंग यानिंद्रबो माले होजि कि थोखरिबा लेरिबो कॉन्फिडेंस हावा अदुग सोशल मीडिया रसु सर्कुलेट तोरपा उरकपा सिंग से होय अदु आइदु खितंग नति अदु वर्ग दि बा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से हाजे लोइसलकपगी समाज दि वांग बे काय खुमने नगै बनेबा अदु वर्ग दि अकोई for the sake of justice wow madu tok se ba ino pam ba pot khara dum tadra ke dum sakri tawni har gati hari ba pot mayam se dictate to ba what is say musana tra ga musuna tra ga kanu hairu ne whether they are competent siguma dictate ba salai ba sig competent oi bra ba sidai si okay tamo lo tu ko da mo siki maroina inquiry makti hogdri eduga menona yai dam kasu kai di inquiry makti hogdri eduga menona mayam ba su gamna hostage oi laga wahal si kari kino पांडी ने सुहाल लेकर के नो अतई ले में हमसे सुहाल लेकर के नो बा इना के ना कुबे मसा सिंग आदम पांदा लाइक तम तो आईपीएस ऑफिसर ने आईएस ऑफिसर ने डॉक्टर ने इंजीनियर ने थोलकनी लाइर ब ममा न मपा न फौदम से लौरगा फी हुनजरी बु कांगु मयाम सिंग से मसी की दउद करिम खंदा द्र मदु पुनम तो लोइना रेंसम द थमेरगा मदु पुनम लोइना तोरगा के पाम कर फंगना पे तम डिक्टेट तोंग यार गति अदुको यारी ब्राबा दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड ममांग द हौकी बसिक दो खितंग अमुक सबसला इंक्वायरी कमिटी वाफम दा आमिन इंक्वायरी कमिटी दो हौद्रि बनिना हौबम थोब्रा इंक्वायरी कमिटी थाम के दो ले के सेम कर मतुंगा हमसे के दो ले के बा सोम द हम थांग दो बनि सोम दे हम थांग से नि सिम मु हाय बुनि सिम मु हम तो हाय नि तौदना सुम राउंड अबाउट सुम राउंडिंग तौरेरगा पॉइंट सुंगलाग लाक्थर कांदा मा मसामक दो जे कोई की मिनिस्टर ना हाय रेबा आईसीआरटी मिनिस्टर द कोई प्रेसिडेंट ना हाय रेबा तौरि पुनमक से लेरि बफेम दो करिम त काहे लो एटमॉस्फियर दो मानो टेक्निकल ग्राउंड कनो तौरे हायरगसु इंक्वायरी तौब खोप पुनमक से यानबगी दमकता अको अरेंजमेंट तौनी अदुग मंडे नमिसिदी कृष्ण जन्म होरबनिना ट्यूसडे निमित तमदु पुनमक से लोय यंसलगा तौनी हायबा अर करिगी नोबो व्हाई वी बिकम सो मच एक्साइटेड मदुग डेवलपमेंट दो इनबदा कम्युनिकेशन गैप खितंग देरम दो माले स्टेशन केसिंग यो गुजरो रंग हने अनरे सम लाख पसे दावा इन खन अदुदी यारो यबा वी आर आल्सो पार्ट इन पर्सनल अबाउट स्टेट why BJP is interested to say Pandey no I don't have any interest it is my I don't have any interest I know you very well you are trying to say Pandey I know no I am not trying to say Pandey idi ojani mai sum khan bada Pandey do kashu who has done what in the university I know well chamam na I know very well for the sake of the community I phana chumba phana lanba moiraga chu khara handong na ga hai wa phom do mali in the interest of the students so si halaga karigano sa ai na hai bagi loi ta dong ya ni loi indong ni halaga matun de ne Pandey the democratic kan du krai de le ge no su krai le no ai Pandey masang su kang de wari su san de ado sida le bali guna me wari committee ma sem guna me se masi wala accept to the bakari no tawon ticket इंक्वायरी कमिटी की रिपोर्ट तो सुई खुनबम थोएने खले दु यस इंक्वायरी कमिटी में सेम गरबनिना अनटिल एंड अनलेस इंक्वायरी कमिटी की थबक तो लोइद्रिंगै दी छुट्टी पिरो बीसी में हंजलक पसु चमम नबन क्रिएट तौरे चमनबो क्रिएट तौबे से यस अदो आइदनी अथॉरिटी ना सेंट्रल अथॉरिटी में लागतो रिसे स्वाई की पोसे क्लियर पिक्चर में फिल्म थोक पोसे ngasi की एजेंडा मणिपुर इन थमजरिंग से चमम नब से कुछ थमदिन चमम नबम से समम नब क्लियर तौबे से अथॉरिटी की मथौनी नोबल करी हाइबिंग चमम नब क्लियर तौबे से दैट इज द ड्यूटी ऑफ अथॉरिटी अरे हम हाइजरे तो मोने तसेर से दो करी करी पामिनो है दो हाइगी सुटी लोरेन लागा माइस कंटिन्यू तो गया है रा नदरगा हाइगी इंक्वायरी तौर सो नमन लेनी है हाइरा हाइपसी चपतां खौरुगुम भय एक्शन लोनर कासदा
ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯕꯤ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯖꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯃ ꯕꯦꯟ ꯇꯧ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯕꯦꯟ ꯇꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯒꯜ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯔꯨꯜ ꯂꯣꯁꯤ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯁꯨꯡꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯑꯩ ꯑꯉꯝ ꯑꯉꯝ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯣꯛꯅꯔꯒꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯗꯦꯃꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯎ ꯆꯥꯕ ꯍꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯝꯗ ꯇꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯟ ꯊꯥꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯣꯛꯍꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯁꯣꯛꯍꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯗꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔ ꯐꯥꯎꯔꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯃꯦꯖꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯇꯣꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯍꯟꯗꯧꯔꯤꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯩꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯇꯧ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯥꯏꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯨꯡꯉꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯏꯃꯦꯜꯗ ꯃꯥ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯠꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯍꯧꯕ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯂꯤꯒꯦꯜꯂꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯂꯩꯁꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯣꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯅꯪ ꯅꯣꯏꯅ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯁꯤ ꯍꯪꯉꯛꯀꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯝ ꯌꯨꯒꯤ ꯃꯨꯁꯥ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯨꯇꯥ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯤ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯝ ꯌꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯃꯛꯇ ꯃꯨꯁꯥ ꯐꯣꯝ ꯇꯧ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦल ꯂꯣ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦल ꯂꯣ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ Thank you. Ojani Maya aduga tamu Pradeep aduga tamu tiken ngasi impact news istu adu lakpi badu ngasi ke janda Manipur se mapung phan bigi to losala puti kai khomnu jilu case of mapu amu kana thagat chari ngasi ke tamak ta impact news ke janda Manipur matang se losala jana batanja yarole adu bulamdam se thokli ba thokdo watu kya gi marik jom report ke damak impact news mi yang ta aduna lebiyo